حسابمجا غمفا يجابم ياشيج أنا رغوغو خوغو سناوشغين زخل سابي خرشيزا وجه مغاج اللي يجيك ويسرت وجرا عشقيك والآ قرالي غومي شو بابسوكوت فما آخر قارج غاخ يا واقدينا حبرس أنغم يباتش حوالي ترى بريدميت بفاغحا هاشي مزاقو زاشتغو افتحاب زخري زخشاكوهم قد خالي تاغخ وش أمباي لزفا صحافخم أدغا كولتورم يحل أغازخا حغري حافظخا عشيخ مغياش فلزا وجه فاسو Чадыш ягъэжьауэ сабийхэр лекциехэм, мастер-классхэм ахэлажьэх, адыгэ хабзэм нэӏуасэ яфэдэщӏу мастер-класс дыщэидэмджэ хьалыжъо зэрыбгъэжъэтымрэ шым узэрытесытхэрэ зэкӏэ моджэ къыщытэгъэлъагъох. Ныбджэгъуныгъэ игъэпытэнур ары, Адыгэ Республикэ зыфэдэр ашӏэнур ары. Сабыйхэм апай егъэджэн сыхьат зэфэшъхьафхэр зэхащагъэх. Дышъэидэ искусствэмкӏэ десэ пшъэшъэжъыехэм афызэхащагъ, ар зэрищагъ АПАСу Гумэ Лариса. Дышъэидэм ишӏыкӏэ тхыпхъэхэм ямыхьанэ афиӏотагъэхэм ащыщ хьисапымрэ дышъэидэмрэ зэпхыгъэ шъыпкъэу зэрэщытри АПАСым хегъэунэфыкӏыгъ. Непэ ядгъэлъэгъурэ кӏомыхэр математиках. Тидышъэидэми узегушыпскӏэ бэ хэлъыр лъытэн ӏофым. Адыгэйдэ пшӏын фаеми плъытэзэрэ дышъэӏуданэр тетэлъхьэ шъхэтэдыкӏы. Уагъэ, шагъэ пхъын фаеми ахэри къэплъытэхэзэрэ апэм елъытыгъэу ахэри къызфэдгъэфедэхэзэрэ ащтэуи тэри ӏоф дэтэшӏэ. Аршъы мы непэрэ ӏоф зыдэтшӏэрэ сабий цӏыкӏухэм тидышъэидэ ашӏуагъэшӏэгъомкӏэ сэгугъэ. Джэщфэдэу сабыйхэм адыгэ шыр арагъэлъэгъугъ унэгум исынхэуи фэягъэхэм япшагъэмэкӏагъэп. Ащ дакӏоу щэбзащэмкӏэ псагъым зэрытепгъэфэщтымкӏи заушэтын алъэкӏыгъ. Джэщфэдэу шыуанэм ишӏынкӏэ АПАСэу Пӏатакъо Айдамыр адыгэ уанэм икъэбар ишъэфхэр еджакӏохэм афиӏотагъ, мыпкъэгъор аригъэлъэгъугъ, изэхэлъыкӏэ нэӏуасэ фишӏыгъэх. Мы ӏэшӏагъэхэм апае къэбару щыӏэзыкӏэ афэсӏотынэу ар къыщаӏэблэгъа. Уанэм пай итӏанэ кӏыхэрэ къыгъохэм апае якъэбар зэрэшӏыкӏэу мэхьанэу хэлъыр гупшысакӏэу адыгэ гупшысакӏэу хэлъыр афыдэхэр афэсӏуат. Ашӏуагъэшӏэгъон мипэрэм къэкӏуагъагохэри гъорекӏо щыӏагъэхэри къахэфах, ясӏуагъэхэри къашӏэжьых, къыкӏэупчӏэжьых, ахэм сяупчӏыжьы къясыгъэӏожьы. Адыгэр хьакӏэм зэрэпэгъокӏырэм, зэригъашӏорэм хабзэу ащ къешӏэкӏыгъэхэм джэщфэдэу дышъэидэм итарихъ Адыгэ лъэпкъ музеем иӏофышӏэхэм сабыйхэм афаӏотагъ. Я услышал про гостеприимство, про разные области быта, скажем так. И одним из них, что мне показалось самым интересным, был рассказ о том, как вообще производили, изготавливали, например, седла, оружие в те времена адыги, как они ими пользовались. Нравится все, атмосфера шикарная, учится замечательно. Я в этом году достигла новых результатов относительно прошлого года, продвинулась в рейтинге, я на верхней позиции. Вот, меня это устраивает. Еджапӏэм изычэзу ӏофшӏэхъу ныкӏэм фэкӏо сабыйхэм ащ хьисапымкӏэ шӏэныгъо щагъотыгъэм игъусэу фэдэ зы мафэм ихьатыркӏи Адыгеем ащ икультури нэӏуасэ фэхъугъэхэу яунэхэм агъэзэжьыщт. Борыкъо Фатим, Лӏэхъушэжъ Амир, къэбархэр.